Como aprendi túnica maçã. Na uizonica maçuma. Ata akinana. Hey! Kubadima nada rutse urumwa. Yole yangiza imbere. Ibyo nibyo wibwira. Rubanda baramfera. Niba kajuga baranyashya. Agafungiye. Nimba ibyo bintu. Worororo. Why not touch it in a barrel? Nobody hustling crazy. Your love is all for me. Kwangana oya bibi. Waumyamaso ni wowe faino sanguri kumajuju. Waumyamaso yami yami no super. Zakugana kama mi. Gana wateke. Zago. Baby time. Kubano yemiramvuna. Baby time. Katujane more Adam shuri wanje. Andi bose Katujane more Adam. I'm already hosting Hosanna, Kawandi badasima. Go, your love is all for me. Kwangana oya bibi. Waumyamaso ni wowe faino sanguri kumajuju. Waumyamaso yami no super. Zakugana kama mi. Never thank you. Baby, time Kuba nuba manye biramvuna. Go baby, time. Minute kuri babati
Ntiwakibwira ati kamoni nibagiwe ahubwo sinari byuzi. kwita umuntu ibinoze. mucuri muzima Oya ntago ndi muzima. kurarimba biriya birimbo byawe biboze cyashaje. Nari nibagiwe. Basi sorry. Mwava ngo adutsinda arihe? Inda dutsinda. totome Oya. Naraye nsinze abantu nijoro. Naraye nsinze abantu. Ngaho ko harimo ububeshi we. Ikintu ngiye gukora Chantal na Dia ndamyutenga comment zabo kugira batongera gutsinda. No mutinze twebwe. Bora is here. She got her back. Na Bora niwe ngo uratumyutinga mureka tumyutinge Bora ngo ntabereka nubundi. These three of us, we come as a team. You remove 3 or 2 of us, Bora is there. ye Ariko kambaze mwereke mbaze ngo amazi ubundi bwo turebe none uratsinda uyu munsi. Kana yambara ya marore. amazi arakujyana kunyara Twende nalo. Koko love hai baraje ngo dukine game. Baraje kokati game kubi. Let me like myself. Katoto kari. Ari muri Dutangire. umbeya. Gahereyeyo. Ngiye kukazana. Ubu twatangira All you have nari. to do is share the live. Twatanguye ngo ngwiki. I did. Shanari nawe yigize umuyobozi wino emoji Oh yeah. I just liked myself ngeze kuri 1. Twende nalo. naho ubwo Chantal bazamushire mu tu emoji nawe tujya tumushaka Kabisa. Ni Bora bivuze si jewe. nanjye sinjewe naringiye hanze Yari y'umuntu shetani. bivuze muri comment hari umuntu wanditse ngo mwiyunge ngo ni satani wabateranyije ako nari nakabonye mvuga mana y'isi n'ijuru. satani yaragowe ma Shetani basigaye bamubeshera akarenze. Ngo ni shetani. Umunsi azabihinduka kabasanga ku isi. Toto miyeri kubera umbeya ntaza hewe. Kana burungikire 1200 times. yego ko mana yanjye ngiye kumuha n'amahera Karungi Hi Karungi. Why? Hi Angel. Ahubwo nyene muri comment umugenzi wanje yaje ngo mam kugenda mutekera abana agomba mvuga mam genda mutekera abana bakahakwishyura akatongera akavuga ngo mam ahubwo ngo uyu muvyeyi ngo aba bavyeyi ni ba nyina bande ngo ni ba nyina wa mande kacasubira ngo mam ngo nta kazi mugira hamareho namubonye hamwe bavuga ngo haheza akanya umva Dia haheza akanya ahita avuga ngo nanjye yewe ngo Sandrine ngo nanjye na Sandrine naramutse oya we ntibakuvuze urinje barakuvuga baramuprotse uwo nguwo ntabyo bamuvugamo ndakubaze nanjye bamvuze ko oya ntago bakuvuga niwinjira barakuvuga niwinjira hariya barakuvuga we ariko baramuvuze ubushize na Dia ubushize barakuvuze ariko n'ubuzi ntibakuvuze mbega ariko twe na Bora muri comment hari gutwika gusa ngo ko ntamubwiye Sandrine yaje nabonye Sandrine ntuzenyera ahagurutse natwe taragutse mbona umwe anachukua anaweka mbega amagambo Hi Janine. Hello. How are you? Okay.
ya Karungi ntago bakuvuze niwinjira nase ko Ihangane. bamublotse ubundi yavuga gute ahubwo nizana backup barakumenya ko ari wowe ubasigaye hamagara umugabo kuri byose ngo hani bananira ipoti uri bora uza gusanga natwe dushitse ejo badubyukiye kuri live babarira njye ntabwo nari nzi no kuri iriya live twatanguye emoji for life cyane ariko nkina emoji aha rero Toto Miyeri yahezeyo muri mu biki kuri ndi abakinnyi ba game ni mu maka gift nanjye rero kubera icyo ari nge ngihangwe uyu nawe rero ndafite gift ngaha ni njyewe gihadwe njyenyine kubera nazo mfite njye mfite emoji nta gift mfise urayifite zo amaye Ride wari watebye nyarukubu nyene Mico Ride yashitse nta gift mfise ntago ari gift nije ni like ntacyo ni mu mibikuta muri comment baranyihera sawa barindi rero muri comment uje gusaba gift cyangwa uje gukina game aje gusaba bamumanure iyi ndagara Dia wakinwa Dia warutwe ngo nta bwenge ubwira ngo ufite ingingo zitatu kandi hajya respect irakenewe we respect nta numwe ba disrespecting is very important to respect kibazo dufite Janine ba ku disrespecting ninde ya ku disrespecting no sinzi ngo bamwita ngo kibi ibintu ari kuvuga ntabwo bishimishije ntabwo ari wowe ni ibyacu tuziranye turi kuvuga Janine sorry okay I'm sorry though Toto Miyeri amefika Toto Miyeri uratubona murungikiye iyo nzerere kwa Natasha muru wamaye gift koko muru wamaye pre-birthday yanjye ukama gift kabanze musharinge Karungi ni pe gift ngwino Mico yewe agiye he wa mukobwa Toto Miyeri ako hapa Toto Miyeri ari kuri live ya Natasha ari ngaha yinjiye kimbatanyitse kandi je ndamwomeka aha amefika ako Toto ombe yasha hari ahantu uba wagiye ubona uzabishobora Karungi ni pe gift sheri Karungi yagarutse mwese muri gushaka gift ra Jendi gusaba dada yangu ngendi kuzisabona zibikije nanjye ni mukubwa yangu ni dada yangu ni mukubwa yangu umva Mico ngira moderator nanje nkora kazi we Toto wewe Toto Miyeri Mico wangize moderator yena dia mukubwa yangu Mico watugira moderator bora nanje nipatia ka gift Dia yo nagenda kumupundurura hariya ni ari ku kirayerera ico Mico fanya kazi bwana moderator bora tugire moderator for what maana ya Mico ngombicho yo naringize totaragiye nagomba nsare Marikia ni mara hi sheri Marayika ngo ni Marikia nakumbuye Marikia hi Marayika usubire uhaguruke ngo ugiye muri Umbeyo umva twende nalo turi bane kupundurura Mico yo tangura dropping my emoji one
wamyutinze asugusetsa iki dia mbwiza ukuri ikintu kigusekeje toto naringiza arahise ikibazo ibintu byanga byose badiya baba babizi ntangure ugishyiraho bagahita bagisacinga oya reka mica atangure dia turakuzi neza turagusobanukiwe reka muri kumfata nabi Pasikaziya umeze neza Pasikaziya Obi the Banks Hi duga Banks, none how are you doing Pasikazi umeze neza Pasikaziya ni Pasikazi nawe ituratanga dutanga ubunyetwe twakurindiye ngo kubona ubabaye biramvuna baby nzebuho ya wiyizire mwizina rya Yesu we mwizina rya Yesu we waruroze sinibuka aho ruri we shaka akantu ko nkabuze kuko mana kuko mwana none je kumbuze kamwe mana yanjye Yesu ngo kamwe mu izina rya Yesu na nyina nombuze bubira ahubwo santare ko yanumye uwo murozi yabibonye nime Mariza warugomewe azajya hatsinda turagukunda shehi ni bangahe bazajya batsinda guys aha tugire bane na Shantari make them four je kare akambere nakabuze two more people none se ko ndi bamaze kuba babiri azayiseseka na Bora naringira nagusize Lydia na Toto wamugeze nubundi nagusize inyuma ya Shantari ikiryoshe ni kubera twama twegeranye ako nari ibi ni team 3 twama twegeranye nubundi ni team 3 uwakati ninde nubundi ni team 3 ni team 3 nyene Siri Hi Rose team 3 uyu munsi ninjye wagiyemo Bora yaje inyuma umva ye wangwe cyabonye wan ngiye nkurikiye Chantal ntabyo tubona haboneka Bora urasinziriye Lydia ohereza emoji zawe sha wazanditse ntiwazohereza uravugisha kuri nazo muri kubona ntaziriho Lydia nazo ngurinyu ngo Bora inyuma yawe sha ibi bintu kuki biri kumbaho buri kanya ubwo bugwayi naba waba wandoze bibaho shaka umuntu utayipfungiraho woba wandoze Lydia mwandoze sha umva dia mwandoze ibyo bigore bizokuroga yo mana ndapfuye yego zaje ninde wabaye wanyuma yohereje kare none reba Bora yohereje nyuma yanjye none reba ukuntu arabura bangahe no twakwiye bane ohereza dia ndaje nubi downloading nahejeje Ni nawe wanyu nahejeje mbaye wanyu reka mbisubire kubirungika kandi nibyo narungitse Toto, what happened? Bora, come on. Don't disappoint me. Amemaliza. Bosi wangu huyo. Amemaliza. Bosi wangu huyo. Iyo eko oya. Ya bino bintu ntago ari byo. Ndabona ndakubwira ungire moderator ariko niwumva. Sajya ugabanya ibintu. Mundebere mico. Mundebere mico. Kira ni igiki cyambere washizeho.
Intuje. Yo, nari nzi ko Bora tegura wazamutse ibyawe. ukava muri ibyo bisheke. Bora na tegura ibyawe. Obi nawe yabikoze kweri yega gushya. Obi the Benz wazamuka ngaha. Uve muri iryo shanga. Ibivubi bibereye abantu nabi n'ivumbi. Ziramuka hayi. Bane bakwije we. Loze nawe uri gukina. Batatu ni batatu. Ari mu kazi. Coffee beans nazibuze we. 2 3. Ni batatu hasigaye umwe. Ziramuka one. Coffee beans nazibuze. Coffee beans. Karabaye. Nimumbwire ko nabwo mutazibonye. Twakwiye bane. Andikamo tera story urazibona. Bora nyarutsa. Nohereje mwazibonye. Nohereje. Reba. Nanjye nohereje mwazibonye. We ko ari byo nashyizemo Lydia we twatangiye game. Yego. Se nkawe. Dore toto turamenya bikuye koko. None rujya runtugo. Oya uratubesha. Ngaho. Thank you. Rwadiya rw'urutwe rumwe. Bora nako dia. Nibiki. Izanjye mwazibonye. Yewe kariya ko hagati n'agaki. Yezu we shankanze ku katari kose ubiri ibiti bimbaye. Gira vuba Lydia come on. Ndabishobora. Ndapfuye. Lydia batagutanga Lydia please. Bazi do darapo. Ninde ukubajije ibyo by'amadarapo? Darapo naryo ngira. Ceceka na darapo riri hariya. Urabesha we. Shandibeshe nkanda kukari koma. Kanda nyine kuko ari kuracyari hafi you can be number 2. Number 2 kubera nabikoze. Lydia abaye number 2 we number 2. Lydia abaye number 2. Shana Lydia arakurenza. Shanari come on. Team 3 team 2. Okay. Wait. Ntago ariko Shana. Karako hagati siko. Shana ntago ariko Shana. Ari kuza ni panyi. Aho njemba utuntu tworoshye. 1 2. Turacyari kuri abantu babiri. Kamo batatu Shantari ko babiri Shantari yazanye imbeba yo mwisha. Baba we. Hari umuntu yababajije ngo ibyo muri. Yesu we ndebera Mico nawe ako guha hagati siko. Nakanyamasyo ngira. Kariho karimande. Kariho kanyamasyo se kariye karana akanyamasyo. Akanyamasyo. Kanyamasyo nyene. N'akanyamasyo. Ariko mwabaye batatu bigahera canke bane. Bigenze gute mwibagiye imbeba n'intuze. Shantare na Mico ko muri hafi aho ngaho mwabikoze koko. Reka nabeze bari hafi. Yamaye nka turashize none mundebere ziramuka. Debera we totomyere mundebere totomye aka kabiri n'aka gatatu ni atuzaniye idarapo y'abaheri nukuri kuri idarapo yayishe. Iyi darapo gusa arabana kajya gakoko. Ako gahanyasa se ndagakurayo none. Ewe mana yanje uko aho wabonye kandi no gahigenye. Shana byagenze gute? Thank you. Asigaye bangahe? Turacari kuri babiri. Hoya harabura umuntu umwe. Shantare. Come on. Hi Andy. Lydia yahejeje. Lydia harabura umuntu umwe. Shantare sinzi kungene byagenze.
Chantal mubaze ashobora kuba afite ikibazo. Dia wa kirezi we. umve ngabona abandi baraje ubusutwa What nini is that tena. middle thing? It's a mouse. It's a mouse. I don't think the one you sent is a mouse. It looked like Nyereka a mbere squirrel. njye guha umwana ibere kweri. Chantal kacingamo yura crash urakabona. It's no mouse. You we uramushutse. It's a rat. It's a rat. Oh. Man, Okay. ni kuri kare ruriya ruhande wakuyemo kariya The ni fact that man. byose biregeranye. Man, ntago mumbwira ukuntu ngiye ntanga utuntu tworoshye mukaba mutaye umutwe gutya. Is it that one? Let me see. No. Yeah. Wewe wabonaga ko No, no, byose no, ariko no, no, twebwe no, no. baradukomera. No. Nako nyene. Ntago ariko. Ntabwo Oh, ariko siko. Arungitse ka kandi nyene kambe. Me, I It's don't not that see one. it. Reba ninde yazanye Tom na Jerry. Umwe yazanye Jerry undi azana Tom. I don't see it. Uzi ko kegeranye na kariya uzanye neza Basadati babaye birafatanye. benshi. Neza birafatanye. Akari imbere yaka ngakuzanye shana. Niko. It's right in front of it, Shana. Not on Kari top, imbere yako not the fresh. bottom, in front, next to the flamingo. Mare gukorera ubusa n'undi Chantal ntari kubona. Munihorere. Next to the flamingo. That one? Again, So that sweet. one. Thank you. Nibure. Ese mwakongeye Tibura. Okay. mwakongeye Wende nalo. mukagaragaza mukongera mukazamura ibindi. Tibura. noneho iyi darapo ni iya hehe Ndaje mwana? nanjye mbo wa mbere. Watanga ridi ya change Shana. Bikunde. Bora tekereje mumenya kari busy. Asubira kuvuga naheza akazi. kariya kantu nahoze nkabona Amemaliza. nakabonye kanjye. Yewe ridi yaratanze Lydia. Shantari. Ibintu sinabiva. Tibura. Shana byagenze gute? Fende nalo sasa rero bisigura abaza kuguma batanga amagemu uno munsi ni bora. Ikibazo rero nakabonye iyo ugakanze ukarimuka. Doshidapo. Iyo wize Nanjye mu category. mbabarire nkoze ibitari byo. Nabonaga ndi kugenda nkandaho none dore beje. Nibure. Icyo cyarabo cyo ndakivana. Yowe turacari kuri babiri hasigaye bandi babiri. Njyewe usibye ko ntarimo muri game, usibye ko mba ndi kugenda mbaha amanota. Wabikoze ni Rutwe Dia. Hasigaye umuntu umwe. Njye kuvunjisha urajya uba wa mbere ndajya muha gift. Aha, Tibura. Natibuye cyangwa ndeke ntegereze. Tibura. Natibuye. Yarise. Ngizo. Eka tuturoro. Ibi byo noneho birava. Njye ba utuntu tworoshye reka. Karungi, give me my gift. Karungi, give my gift zanjye, please. Pre-birthday. None bora. My gift is a pre-birthday. None iki We wa bora. unaniambia nini? Shantari Shanari, oh yeah, thank you, my Shanto. Chantal birangiye kubona. No, guys. Dia, come on. Why are you? Oh, thank you. That's my girl. That's my girl. That's my girl. Shanha, stay on mute and turn the volume down so you can just pay attention to the comments. Yahuzo rero urambaza iki se yahuzo? Babaye batatu hasigaye umwe. Shana, prepare your emojis.
Thank you for the roses. Karoze kamwe we. Aracyama. aracaguha Guys, n'undi muntu. One more person. Read byagenze gute? Enjo Karongi nkuru nari ubwo nagiye butenisi kuryamisha umubebe hejuru. mugeze he Murashaka Karongi dushakishwa avana ubujajwa aho ngaho nta muntu ukoresha iby'ubutenesi. imvuza induru amahero. Wangize modereta mico nkakwereka. Wa manzu ka accepting izo baguhaye rero bataguye Harabura ibyo umuntu badafise. umwe murarega n'ikinyamagambo burakiraje kiguma hariya kirewe. Je nawe ndi muri mode yo kirage murasi. Manuka rero. None se ndakina ku itegeko ryawe wahise nkakina. Manuka nyine uranga. None waziba basi ariko mura. Reka ndebe izo watanze ariko ndebe. Harabura idiya come on. ubu ngubu nibwo mageze kina Simbona Diane. Burindi ushaka ko mugira model. Konde boy. Bati. Je nawe nkina nahita ntsindwa n'ubundi namara gukina. Bora. Next game. Oh. Urarindira yikurikira rero. Babarira. Good morning Big my man, neighbors. Fuck you. One more person. Canke bati shana tegura ubwawe. kariya kantu ni agake kariya kantu ka kabiri Ako kakeneye iki? Are you serious? Ngakajya kantu ka kabiri nagaki. We. Ngamukopeze. Nanjye ndakamukopeza ni inyama we. Ni inyama mbisi. Ampanye. Nagazana zerereye mugora mu. Ni inyama. It's good steak. Hi DJ. You just made me want some steak. Hi baby J. Andika mo stick right ubona inyama. Ngo zamura ngo konde boy. Konde boy konza ari Harmonize ubundi yavuye. Uratubaza turabizi se. Ariko abantu hano mwabaye. Okay. Thank you. Baby J, how are you? Okay. Shantare Tibura. Shantari Tibura. Kandi unyarutse. Tibure na speed y'ababembe. Okay. Shantare. Mutinga uyu muntu ngo ni konde boy. Uwo muntu aje mu mutinga azanye urusaku. We. Konde boy. Wa mukobwa ni dan. Abashu. Nta mushuwa uri hano. Nta birato tugira. Amashu ari mu murima. Amashu nta nzara tugira. Nimemaliza. Hey. Mura wakora akazi. Nta mashu tugira nga. Amashu. Ngewe no muhungu anyweye muri mudu gose sinongera gukina game ndanabiretse. Nyarutsa. Bora ribumbuye nk'inyama mbisi. Fanya kazi. Uribaza. Bro nahejeje nkwirikira bo. Narangije shu. Urakoze. None jenda amashu kwe. Hi. Wa mashu yo mu murima. Hi Mula. Mura waramutse umuntu wakizingo. Yes. Mana yanje mico ibintu byegeranye byakunaniye. Oya mico Hi Mula. Ndamubwira dia bya bintu asikunyishura. Fuga rero hi Mula. Aha. Fuga na. Uvuze ukuba wamaze no kumurega ahubwo. One person Totomiele. Uramubwira dia bya bindi aho wamaze kumurega. Totomiele dia byagenze gute? Oride yasoje. Okay, yabikoze. Kuduha utuntu twegeranye nk'uko. Tibura dia. Ndaje sheri ndaje. Elela zankobo. Koroboyi we, koroboyi uri he? Ikoroboyi ndakamana none ikoroboyi ndi mu cyongereza bayita gute nuno nije kwishura. Yesu. Baransarana we. Ninde ugiye gutibura? Natibuye. Erega hari abantu hano baba baramize za emoji zose zo kuri iyi mihanda. Kivuga ko byakunaniye.
Bora, come on. bari kuzamo na ba Queen Elizabeth. Mwibuke ko yirabura. nshoboye ni kimwe gusa. Yirabura. Guys, umuntu uri gutanga amagifuti nampereze kuko kumpa gifuti no kwiteganyiriza utu tuntu tubiri sindushaka. Wareka se kizima baguha twaba. Subundi uyu muntu witwa Toto no wahita turuwahe kutigeze wiyanzuza kondomu ruwahe kutigeze wiyanduza Toto mier Shantare yaheze Bora Shantare agusitse kondomu se ko atigeze yiyanjuza ntago namubonye. Mana yanje Impamvu nsendwa na Isatibuka. Kumbe kondomu umwise kondomu iyo drama kondomu isatibuka nyine. Bora wa hapo kondomu yo Micho kajya kanyuma siko Micho the best ko ndatangiye kuraburiza. Kanjye ndi kubona biki numugore irabura. Guys, musedinga amagifuti muyazane nyine niyo nkeneye. Waduhaye Shantari mwana gifuti wanyemereye imitima 4 n'igice ngampibiri uzi gusegereza ko bisigaye biri da. Jesus, God help me. Ngwiki. Manza murindire Bora Lydia agusize kwere nivyo byarimo. Bora ntagara byaraniye guhindura turashize mu izina rya Yesu. Ufata clickinga ku kaimoji kajuhindo we na Micho arakurenze cha njebye ibyanje. Oya nabo Micho uriya muntu uza ari wo yamuhinduye yamugize utari we yahinduye ntabwo Micho yabikoze yahinduye biri muri comment. Micho ntabwo yabikoze mani yamugize umuzungu mu maso ariko imyenda no nzara umudespora. Micho uwo muzungu utanye ngaha nibiki subiramo nzara umudespora nazanye umudespora muramwana. Micho nta nubwo yashyizeho ari umwamikazi yashyizeho umwana. Habuze umwe Micho wamwirabuza ko kamuyengesha nibiki. Oya bakwiye ni batatu Micho ntaye yahereje Lydia arohereje Shantare arohereje anohereje Obi yarungitse none uzigemeze no kuzatera abantu Shantare nyarutsa ese burya Lydia we bitesha Lydia. Oya njye uretse ngize ikibazo none se Shantare atararungika ntago twakina this flag dia oya Shantare Lydia wakireze wenda gusuzuganya kubera Shantare no yatsinze no akeneye kurungika emoji naringize ngo ngashyireho izindi. Shantare irungika Yesu nago yarungitse mwabicucu yampaye ibintu by'ibicucu ubwo bivuye he? We tubaye ibicucu kano Shantare ngiye warungitse ntahari. none ko waje ibintu arungitse ubunyene yo nabyo kwiga ndwana n'undi yanyu. Lydia wakizingo wamize ama emoji yose ari mu mutwe wawe. we none uwo Eric ari kuramutsa Lydia muri comment kandi ari muri live none aramuzi se nene ari kumuhamagara none yabitabye n'ukuntu buvuga mafaranga muramukiriza aha none se ko kondomu yagiye he ko niba nari nashakaga Lydia nese Dia yarungitse kera ari hehe di umuntu uri kumamagara nyihanganire Dia ari hehe se Dia ni mbere umuntu uri kumamagara ko nawe mbona umuntu wita amafaranga ngo wakwitaba nawe ndabaza ariko wita amafaranga ari ikinyamabya ikinyamabya kanumye karabaye mwabaye bangahe bane bakwiye ndungike yes kijumba we mundebere ziramo narungike ariko Dia narungike nabyo mwabonye siko mbuzi ikariso yanjye nayishyize nako box ibyo narungitse ngibi wowe hey yo
Gubuze ikariso yanjye ndayibuze wangu. Ziramoka. Genda uguriye. There is mine. Shantare yahejeje. Ariko bora bigenze gute? Kijumba nakibagiye ukuntu cyitwa. Mwaretse ngati. Lydia yakurenze, Mico yakurenze, hasigaye umuntu umwe. Ikijumba bakita butter chicken. Yesu. Narangije ngani mwohereze. Yego kurangirije hano kuri live. Ikijumba bakita ngo butter chicken. Numvishije ibintu bibi hano navi Burundi ngo warangije. Ego kumana yanjye. Ubundi ziramukana twishime niyo abantu baza muri no game nkumva umutwe uri no kundi. Butter chicken bari ndebere iki kizingo none ibintu cyohereje. Wakoze akazi. Nkora akazi hari ako mwampaye singampa akazi. Mana yanjye ndakibuze cya kirozi ngo Toto turakunezerewe. Wagiye kuzana ibitunguru n'ibikombe ziramuka. Noneho ndebera amafaranga. Si amafaranga uri ikinyamabya, uri ikigore, uri igiki. Nako umugore mumbabarire. Wowe nze kuntu kubwo ngo yo barantanze ndemeye barantanze this one. Ida where are you now? Ubona hejuru. Wida where are you? I'm coming. Ariko muri karamagara n'igihe. uwo yarasaraye ariko yaremeye kuri TikTok wabanje ugakira. Jewe ndemewe. We birakuraba. Umva amafaranga wowe ejo aragiye kukuvunjishiriza nsanga ufite 0.90. Ampaye ha. Kumbera tubeshe. Dia ubaye wa kane. Iryo zina uhita nta mafaranga ufite zero kuri account ye. Asoni. Byazirata ya check-in zaba. Zana nkuvunjire ndebe zana. Amula ari mubiki. Oya mwihorere ziramo nundi ubundi mite nguteza abantu. Bora bigeze he? Nabifashe la screenshot. Uravugisha ukuri. Yagomba mushiremo nyene. Ariko nta mafaranga yo muri Uganda nyine nta kintu kiba kirimo niyo mpamvu ntumureba wowe. Ariko bora tibure. Dia tibuye. Ariko competition natibuye. Ubwo nuruki mana yisi niju. Ndemera mbe wanyu. Sizo zone nanjye ndazibona rwose kanze nzishakisha ikariso. Mana yanje. Si iyi kariso none harya barezwa muze muri leta zunze ubumwe za Kibaga bagikariso. Nayo gishuhe ampaye. Ndenda bawanyuma. Utsindisha we. Ceceka ziramoka we ceceka. Kwagirika nkivugira ko Imana yampaye umunwa wo kuvuga. Uri kutuvanga. None se ndi kuvanga mwibaze noneho tuyishime nawe yinjiye ahangaha agafatanya na ziramoka. Kutishime nuwe kira cyohe ngeyo nziranye nacyo. I think I'm the first. Yes, you became the first today. Why I think I'm the first. Byose ni ibyo utangiye kuvuga wavuze ibyo twumva. She's been practicing way. Babarira Mico cyo kintu cya mbere ni igiki ukoze. Akabenzi kajyamo ibitunguru byinshi reka nze mbishake kajyamo ibitunguru kakajyamo tungurusumu, okay? Bora. Where are you? Bora. Kano kabenzi subo karaba karyoshye we. We bora. Hello. Lydia yara practicing emoji zose. Tomato. Yavuze ngaradutsinda. Kazumbature. Mbite sheri toto ngaho. Aho muhamagariye muri live kubera ari muri mute ntumubona. Arahitse none. Shano nanjye natsinze wala. Ego kweri watsinze. Lydia yateguze ibyawe. Noneho amafaranga birangiye yirashe aravuze ngo ntago yabishobora kumusebereza no kukarubanda gafite 0.4 kuri account ye. Yesu we. Bora. Ampaye. Bora, manzurindire ntutume. Bora ntaze kudusarana ngo twamusitse. No ndebera mukoroga ibyo akoze. Yewe. Lydia arungika bro yaga. Ntibure.
Oya, bora. Tibura. Okay, tibura. Okay. Umwana muri gushyiramo n'inyamanza. Mutesi wahombye bimeze bite? Yampaye. Iki ngiki kibanza ni icyogajuru, icya kabiri ni ikarita. Naratakaye byo. Mutesi wahombye amakuru. Yo nari nkunezerewe bashe. Mumbora. Nari nkunezerewe bashe. Shana. We Shana. Unataka nini? Nataka Uribuka iriya Joker ya hiri. Ushaka iki mbwira ariko tubirangize vuba dore ndi kwihuta. Chantal yakuriye sini ari kubibyohereza kwibuka hiri. Ngoje kidogo wewe. Ariko muzi ko Dia punguza mdomo wewe. nataka kagift. Ngo iki? Punguza mdomo wewe Dia. Njyewe nakuvuga ko Msemeshe we. Eno se bora asigaye aba muri M23 nako Mutesi. Mba muri 23 mwana. Ibi bintu ugomba kubihindura ibintu. Ushaka gift? Arabura umuntu. Yewe ndagusetse ibintu by'amagifti. Ziba wa kizingo. Harya we to harya toilet yo mu nzu bayita ngo iki? Bayita bathroom. Bathroom ni toilette. Oya bathroom ni toilette. Bora I think Shana dusubira kuri bantu batatu. Oya urabeshya. Hi Celine. Okay. Bathroom ni toilette cyangwa ni ku bantu batatu wansi. Hi. Hi, sweetie. How are you? Eh. Bora I'm fine. basubiye ku bantu batatu. Narumva. Wino muri game stars. Mutesi kora ibyo bakubwiye ibyo uri kureba turi gukora nawe aba ari ibyo ukora ubikore nkuko ndi kubikora kandi turi muri game uri gutsinda n'urushyi n'ingume byose kuko ntabyo ushoboye. Urame ingumi n'inshyi n'imigeri. Dia, where are you? Chantal, where are you? Lydia, Serine Kazumbature wahombye bimeze bite? Thank you, dear. Muraribu wa kintu. Chantal, Lydia, emoji. I'm coming. Ribu we. Noneho yigeze wa Ribu. Ribu, umeze gute? Uguze umuntu bita Ribu nini uramuzi uwo muri kuvugana? Charidi uno munsi niba yaraye hehe muri emoji. Wowe. Ribu ngewe. Shawa wibeshye nimero reba nimero y'igipangu neza ni 045. Yo. Widusakuriza wagisenze ngo ni bora. Bora ngo gute? Ntudute mu bishanga nk'ukuntu maze iminsi ubikora turakwiyana. Yego. Nashake. Mico. Ako se Mico ntaga gikundwa n'abakobwa bikoroze. Mico usigaye wangana bigeze umuntu akaguhamagara ntiwumve. Ninde uri kumamagara? Uyu nguyu ninde uri kubivuga? Ako Mico wanjye itaba mama wawe. Akugire modereta se. Mami. Itaba mama wa Mico. Karame. Ase Lydia, unako Lydia yarungitse Chantal. Jewe kare cyane. Shana sinzi kungene byagenze. Yabandi ko ariho nkiza. Momo gukina iye games. Ni Mutesi kumamagara. Gukina ihe game. Mico we. Somebody explain. Okay. Batatu bakwiye. Okay bora reka nijyane uri kuvuga ngo bantibure reka mbe ngiye nta kibazo. Ndakuvuze naga ari wowe nandi kuvugana umuntu uri guhamagara Mico ataruhuka nandi kugira ngo bamumutinge Mico mbanze mumuhamagarire mfite ijwi rirerire. Yego uratabora mumuhamagarire. Ako se wundi reka ngoze Mutesi we izi karitsiye urazizi cyangwa bari tuzikusobanurire neza. Turi gukina game yo kwishanya.
tibura cyo kwishanya ntibure tibura uri kugenda ugashaka turiya tuntu bari gushyira hariya muri fone natibuye yawe ukadushyiraho. umve bora ariko bora wasocinze neza bora ko ari wowe ufite umunwa munini dia iki wamusobanurira. kintu kiri kuri ntago porofile yawe nshinzwe ntago kinshimisha, uzasubizeho ifoto yawe. Iki kintu kimeze ndase nk'inka n'ibirato byiwawe y'imbogo bari gukama. umwe wese ashiraho ifoto ashatse abinihusu mwacu uzakore iki kirimo arimo ashimishe wowe washyizeho cyangwa toka ashaka kwimushimisha Inakuhusu. binakuhusu nakwiyamye wewe nawe. unipiga ile picha umva bro ntabwo ashaka agashimishe wowe nubyawishimishe kubwe mwambie umva Serine n'ubundi turabizi waritukuje, ihangana ubu mbabariye ntabwo mvuga abantu bitukuje. umubeshe rugabanya Ikintu cya mbere simbabeshye azabaza ahubwo kikamba wowe witukuje bora wabuze amafi kweli bora ngenda nakwiyamye ntabwo nkuzi, ntabwo njya menya n'abantu bisize mu korogekanya gufata. ese ijambo mukorogo urumva ari gushimisha mu kanwa. erega nibyo ashaka gukora yabuze bora n'ubundi guma yivugisha ku bora n'ubundi turakuzi usanzwe wiyenza, reba ukuntu utangiye kuvuga. kanze mbashyireho security ijambo mukorogo ari kumushimisha cyane ukavuga. Serine ako se Seri kuki wiyenza no kubera iki? Ngenda kuvuza uraje usanzwe dutuje nta kibazo dufite, ariko utangiye gutukana. si umumeke sindi umwuka ntabwo sinavuze izina ryawe. Oni yace si umumeke bro ntawe ndi umwuka. Oni yace ariko amata swali mwanzo ugira umunwa ibyo bintu uri kuvuga uri kubikora wambabariye basi ukamera uko nkuzi nzi yuko wowe uhora uri kubwira ndeze ko ka Serine ndagakunda mwana magira ngo tubanze dutukaneho gakeya. ntabwo mfite time yawe rero genda gake kandi nikabyegereza umutima kazagujare. nta time yawe mfite nanjye nakabuze bivuge kabiri ngo uvuze kariya kabyi yakabuze iyi darapo nayibuze ubanza basimbwira ahantu kano kabyi kari n'ubundi nabaye wa kabiri atani wakubwiye ndibuka nawe nagakuye sera ngiye koherezamo ibyo mbonye n'ubundi nabaye wa kabiri sineze andikamo ryangombe cyangwa nyabingi karaza. kari hajya harama emoji ya yellow purple green bya emoji dusanze bimwe birimo guseka birakaye ikirobot kiri impande ya kwa robot no pumpkin kiri impande y'uruhu emoji rwa purple nkuru shetani rushetani ushobora kundangira nubire iri impande y'uru bro wimumeka bro hamagara undi muntu bora iri impande y'ugoro emoji ndumvise muri comment yeah ibaze ko ndabifite Serine we ako nise ko mbaye number 2 ubaye number 2 okay sinzi ko Serine na Lydia byagenze Serine we kandi ushaka bamuteye umunwa niyo mpamvu atari kubibona. hari darapo zibiri zisa awe no kwitondera darapo cyane tegura ibyawe idarapo iri hagati kameze nka nyabingi kari he agaki akanya kameze nka nyabingi kari nyabingi ayo umuceri bampumuriye inzara iranyishe we umuceri gw'umure nuwuhe ni kigori cyangwa ni basomati ajye ntumbaza gusa icyo nzi nuko ari umuceri atari ibijumba. urumva ushaka se ndashonje mari ntago nari narya none se wagiye kurya mwana ntago birashye yo ndagukomeje merewe nabi iyi darapo idarapo narebuze idarapo dore idarapo ngiyi ahubwo ngiye kintu nabuze kano kantu kameze nka nyabingi ngo twatuye emoji tw'umuhondo ngo turi guseka ngo twasamye
ndabona ahangara gusinzira no gufata pongi amaye gatatu dorera noneho Eline byo ngibyo ese na Dia nawe ntarakabona Dia Dia ni konzi ko ari namba umuntu wani wamize none emoji hano fata shati cyangwa uhite utaha none se Selina agakwiye kano ka Nyabingi ko ariko nabuze ngewe nshaka salade de yawe nabuze idarapo naribuze bora myutinga abantu shaka njye kudownloadinga izindi idarapo kajye rishyizeho se kudownloadinga izindi emoji ririya darapo ego ukwe wa darapo we noneho ntabwo ari ryo riryashyizeho we nibwo mbibona bwababyutiga se bangize modereta ubwo yabikugize ubwo yakugize moderator nyine bamyutinga nabikugize taje nguhere wowe hejuru n'umutuku hasi se waje tugakina iby'abana hera kuri njyewe nyine umyutinga bora turebe ko byakoze kandebe myutinga ngende ko uburozi mu bwakoze myutinge live yose cyangwa amasegonda 5 uhuye nushaka umyutinga sinzongere kuvuga ubwo ni ukuguca umunwa yes ushake supaguru zana request nkuzamure turebe Dia shati nawe ririya darapo naribuze pe none se wamyutinze nirebere filime bora kutazamura abantu ko bitari gukunda nose ndi kuvuga ukanyumva byakunze wamyutinze ceceka hose auzu billahi minashaitani rajim ko bitari gukunda mwana ibikore neza mico urajya muri settings bora neza umumoderate ntabwo ashobora kuzamura abantu ahubwo naho umumyutinze ziramuka umumyutinze muri comment apana muri live ahubwo umuborotse ntiyavaho ariko ntabyo guborona none se muri comment ho byakunze nta mboroka ibora fyaka nk'iyo mboroka byo kamyutinde try to mute for like 40 seconds arahise ka gahinda ngo ni bora kagiye so nako sorry gahindagurike ariko njye mpise mbibona ko wari umyutinze amasegonda 5 njye ndabibonye konda bari kwitibura se bari kujya kanye kwirebera ariko Lydia Brenda ari hehe ko namubuze Brenda ari ku kazi ariko mu kanya yari ari kuri live ya Natasha Natasha yafunguye live cyangwa yayifunze sinzi niba ikiriho ariko twese niho twari turi mu kanya tutaraza kanye kureba Natasha numva nanamukumbuye desi hari hahiye banze ubuhazina bari gutukana yego na King uza yari ahari yajeho iminota mike yahita avaho ntabwo yatukanye ariko ntabwo ari cyane mwese abantu bose ko bagiye nanjye ngiye kwigendera nanjye reka mbe mmanutse nzagaruka ejo
umpamagara umbwira ngo umpe amayinite njyanye nta mayinite mfite nawe uzabigura amayinite ntayo mfite mbabuze amasaha abana niba harayafite nzampeho kugira ngo aze mu minsi ntayafite reka nza kureba ko nabika abana baranyohereza niba bafite ese iminsi 3 umunsi wa kane gukurikirana mu muhanda ese mu makabebe ko byose byakomera neza wa muntu ntacyo aravuga nkekaga ari kuduhemukira ni ukuri rwose dore turarembye ubu ni iminsi atangiye kuririmba nta minsi nzatarashira none abantu babashije nagira amahirwe